agikundira mfite abantu bamwimama ibashamba bose yarimbaraga no kunesha ntare yo mu muryango wa Yuda mutabazi w'isi yose Nindi umunyamibabaro, Nindi umunyamibabaro, usa n'uwamenyereye itimba, agikundira mfite abantu bamwima amaso, ibashamba bose irimbaraga Mana we urubigitangaza Yesu aho mw'ijuru barabihamya bati ikuzo rishimwe ry'Umwana w'intama kuko ariwe ibiganza hejuru twese ucura imbaraga tawa twese abo mu miryango n'indimi zose z'ubwiza ireje y'ubwoko ayo ishaga riri amaraso kubwo bw'ababi n'abatambyi tuzamure Imana ibiganza yanitosha neema ya Mungu ndiyo uzima kuyatambua kwenye mapungufu yangu ndipo nguvu zake zatimia. Sio mimi tena, Kristo ndani yangu, hayo yanitosha. Sio mimi tena, Kristo ndani yangu, hayo yanitosha. Yanitosha neema ya Mungu ndiyo uzima kuyatambua kwenye mapungufu yangu ndipo nguvu zake zatimia. Amashidashi kudami Yesu, 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 Yesu. Tumwambie amashua mwami wa wami. Ela, Roho. Arimba musu yawe, ibisi yose, urubuzima. 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 Arimba
Kunyembe tulimbane. Amen. Hallelujah. Tuzibera. Amen. Hallelujah. Sabe kiganza chawe. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah.
Mwemwe tusogete Musa. Musa mo itora mu kuzamuka kwa. Azaba kutaka. Ndio. Shika. Musa yatwasize iruhande kutubara. Nabone yatwasize bakanye mu mazira. Itora mu kuzamuka. Azaba kutaka. Escreve kuri Ndanda TV.